salisha beti wambua ninawe kwate kana kioko chaku ni chakwa ila ni the ndio kunengelelie mauvo wala meidhangu ni ya The Daily Nation. Good morning. Good morning. We amukite ata na amukite nesa because no ni mu vitu kana wande to sia tongo ye mu masia sidisi kwithia si deal na so ruthlessly ende inake mutongo ya chama cha DCP aisi stay home kubaya na mamini na kwibomoke kwa nanga maandamano na maandamano asuma baniyo kutoiwa mema mugo kwi muthenya wao ni kana ndo ala maisi mathayo mo twi maandamanoni ma kuleana na finance bill ya mwaka wa 2024 na kilengi isi ni kiu otau bena batawa ndo ala ime kuibwa meiwe maandiko ela list na print oingi lakini mavazi mama nengetwa uito ndini wa page ambe ya The Standard Gen Z second anniversary na indi ni kiyoyo kila chokelete nundu ando ingi mayesi uni kuilewa kuili ata na indi maoneni meki wazokanyo President William Ruto na otongoi wake measia kanani meku ibando alama akonikie na mayasi kanani ya kila mondo kutua isi ya maandamano lakini na muma ofisa mausese mayumi ya ukanyo baimondo waileta imaandamano ni measema inenengwa notice lakini Martha Karua James Orengo na ndwange ni matwaye notice ya county sionde simyongwana na Mwanza maasya kuketha na maandamano asu kini polisi measema mama inesa kuona mondo etete notice na indi ando ingi mekia ni kutwana kwitha na ithoko na balando ingi maende na ukolia mboli kalikilele maandamano mero mamu wetha imaandamano hiyo kuya muika ma Roiro county ya Kiambu mama isema yeye konia na maandamano asu me ya Kenya maboye numba na mailika na Kenya asu mama boye na kila mundu ayikile mungu we see you na okay mawaso to no mama nengeto ito thangoni no ya The Daily Nation na mena maoneni meki bathukanyo umweno wa minister mubiano wa maundu Moses Ivande ya Kenya Kipchumba Murkomen ulo kwazikana oni kwi muthenyano wa oni ndino wa maandamano asu makethia mai deal kana mayose ya matambia momu bole lili kwethia sili kilila maandamano asu na kwananga mali ya mwine nthi kwethia ni andu mekwaandamana otondo president naminie kwazikana tuna right sia kuandamana lakini maandamano mamuo indi nake mutongo wa chama cha DCP no mwe katwa no mini no mwe katwa alama mini kunena kana kumioneni ulwa maandamano wa muthenya no ni na yase kana bena mbesa ina umiswe bandu wengi umola we no ya za usimi kwa milioni makweva yumbole lisioke kulikilila na kwananga maandamano asu na ini wese inola we the Robert ni kana ibindela maandamano meotwa ibi na mbole iliuka ilikilila yumu yolo kwa no mwene nthi na alama obikiana kumia na ando alama weta yu maandamano yu ni ma paint you different ni matwika ni maandamano media kwithia na mathina kana wanangi kwa mali kana ine nthi kutiwa ni tha indi utwililikane ibinda yambe ala maandamano matwa iwe mambe ma Gen Z ila bata na mboli lipa maandamano me very peaceful before you aso angi mati iwe mati alama oki mboli lisomela ngole na tano na indi maboss me page 4 na page 5 ni tukithia tuimalika okay nthini ndino wa page ya kele ngome utakana minister mubeani wa uiti Aden Duale ni wakeiwe ni koti una mwenda bike kotini atwiwe chovo nondwa mubea wake kuthi wathokanu na mwamulo wa koti ulikana kila kisecha awauma Ebola kiende na kwa kuya Laikipia icha twikie kiongamwe lakini kwa twikano kiende na kwa ya ungama na indi koti nunenda umutwi ya Aden Duale chovo lakini musilema kwani Patricia Nyaundi amwekea asya nundu nindi jambe data wa kotini ne vitu zingi tayu kwa ni wamwekea lakini humyokanyo asya mwamulo wa koti wa kuongamia waki wakisizeki uwa watewa nuko mosa ingi na nengi asya Duale ni wenyibisie wisa na kuyu okay saingi kwithia we mutongo yi kwimaanisha with you the andi maundu mako netie mawendekethio ma mwene nthi ukithia wine na wiko leo ndo nena na kithui muno asya tutafanya hiyo nini itatumika hata kusaidia Wakenya wengine wenye watapatikana but now as of now we do not have cases ndo babo so taume ithangoni ya kenda ya The Daily Nation na ya eweta onake mwene no neni nthini
kabindani kale bigite kikaloni kana kotini ase kanando ihanemwe na ana muma minita kuthi mwana baina kesi imwe neso report yu thina la wibona ti kwa kaikisese kiu kwasa kana kikatethesia ya Kenya thina ni kwithia bena andu ala mena guo mothi makue mokenetwe thina ni guosu kikwa kwandikite kwetela ila tukakwata pengine niguo mundu ukatwa lakini yute yukue wamea wau twetewe maetwe na indi ikule hapa ni koti no aise kana ndena no mwekeiye lakini twasisia serikali ibo yithitwe hivyo bathukana na miambo yako every time so ndisika na musiliwa makwani ni waambie kuisia makwani yange maetetwa mamuthembo na serikali ekiata ala methitwe metula meo ya koti nundu ikulio ni yoni duhale kana ni serikali ni serikali na yue ni mwekeiwe lakini nayo serikali ikathi ikaendea kwangela kanyo ni okiendeiye na kwakwa ailete kwigara kutia wia ndio wa page ya garatu ya The Standard mavala manengetwa wito ni ataalamu measia lewo lati oya na kiwo lati onywa niselete ira ikunikelo muno nondu wa kwitha mbingu sina sindu itailete meni aine ndina kechumanie na makoyo ala meuma Lake Nakuru yani ya Nakuru betwe kana makoyo asu nundu wake ko kila kiende na kuma musini wa Nakuru Industrial West na kiwitha kiende na uthokwana na muno cioma ta choma cha lead kitwika kicho kibo kwa wingi kiwoni kiu na indi ene ndema ya makoyo asu kilevinda cioma isu cialika mweni cia thonoka kiwango kila chailite nibo wona mawo maingi maikwata ene ndi na nicho ataalamu amekwasa kana bena bata wa kiwu kila tionywa na liula tioya kwitho ikunekelwa muno na wasisia tina Nakuru beboka kundu kwingi muno wethia iyo dabe tulose twiba kubina town twingi ni tuona lele twikiko twambie na ose wa the river nwezi the river yikietwa kikoni companies mbingi na factories wethia o enendi na bena maite ya makoyo na maia na aiweze yu kiko kiu ona tikiko tu ni chemicals ile ikuma mthini wa mitambo kana factories ila sinsobia sindu na yu kibuchuchu choka cha tio cho ethe makoyo maiba mthini mayo kenywa na ndola so it's like they're contaminated yes ndola matoide na the river ame the river kwamba tuno mae meitha maikitumia lakini twathe yo kamba wito na kolo sio sukungi weseleta kwambe wethia kiwichu ni matumia kwima kunywa kuuga kwa indo cio na ni muicio twilikae thangoni ya Kelia The Daily Nation tukomana na maovo makonetie kisomo na bala anene mama skulu na la meumba noni wa head of schools akuya county ya Mombasa mena wendekethio wa kuongelangwa kwa fees kana ndibisi ya maskulu ma senior secondary na bala meweta kana the last time review ya ikiwe ya fee structure ya ndibisi ya maskulu ya ikituma kwa ngilile miongo 25 na imeasikana ilobila sithi itwe yibwa kana ndibisi ya maskulu school fees ila ithitwe yibwa ndithi itwe sustainable nundwa ila in quotes free education there is akwitha implemented kwa withianu na kitumi nikiwithia ilobila amanyiwa mekwiba yanite maupo sumethangu ni na indi measekana kwambata kwa ngalama amekalile mathoa ma siendu capitation kuselewa nicho kiutuma mongela fees na kwa national schools menda fees wongelwe kuma 5,300 ngina 8,800 nani mbingi yes kwa school ile tuna twetu isita provincial schools siongelwe kuma siongalwe ngina 7,700 na day schools yongelwa ngina 7,700 wasisi su ni kuongelwa kwa 66% 7,700 yulwa yana okay chuni kilungu kinene muno niguo na no isi thino la wibo munene ni capitation wasisia tena no inatetha cia ni na bikai binda la ilite lakini oyu nisi olekile wethia na maniwa mekwata mbesa nini kwa na sisi okaiselewa na wethe tu na wendekethio wai inandu icio ndese ya kisomo sio nengano ukethia
MP no kunenga ne basari. Serikali nene ni kunenga ne basari. Governors imeonenga ne basari. Yono watu ambao tuongeania kinando kiuba mwe chikamba ona cyo kitono bikaba. Yitne se thina na kunenga ne kwa basari su ti thina ni kwithia yu uko gethe ni mumbunge no kunenga ne isi yake. Si no losa ni wende ni no andu amwe okwata tisiana sionte na iseso ya kuinenga ne otau ni likiro ni mawe kuma ati pe anu moka au gethe yu ono MP ni no ni vandu vamwe school imwe na somea MCA no kunenga ni no atu moka kutethia MP kunenga ne basari na yu kana kala ka onengo basari ti kana kala ka umete musino la mubini ambe na kala kake ukiko kithia yu part time kana kaka nengo maybe 20,000 na kama musie yula mubini ni 1,000 kana ngilile na ndi wasije kindu kingi otoba uko MPs mbesa isu yoka yuma ayase kateka mbesa ila ni kwa TSC ya NGCDF sia basari ni sia nondo mona lakini uka withie sio mbe yuthi kwa basari niki utona ile ya MP no kukua kuma kilioni mbunge chake chothe atona nesia amaniwe bandu bamwe onde ni wono maibia ngali sia kumaite ba uno mombania ni matona kuwe wa ni batona ta wako ya kwitomala nuto naone tete ngina ini moke kwina ni aive so ila mbesa ni sia ambao utumika kwanza yes. So ke kanetu da na system ukethia MPs main touch na alimo mama school MP ya kwa at least ya siana ilambiniye wamwe ayeke kunenga mbesa batena kwa principal siana hii ni sio sida na mathina muno mandi cia fees na mbesa itumwa direct school tega na ngewezu ya kumbania siando mbesa ili school onakana kesa ya kukita kwetu wa receipt geke wa hii mbesa ni inaibiwa na NGCDF bandu ba utinda twambeto siananga yeza usopika school ikapika zingilile sieliteza hivi kasi ongilita ya komi ukethia musie no watetheka tusongana mbetu ikomana na mauvo makoniti single women in Kenya kana kala mate ya twaena imeweta kana methi tumayike mbete na mbete suti ya kulea ti ya kuona nyakana ni matwaitwe ya kupush kana kukifo mayendo tinda maisumbu na amala meonena meweta kana muno akala methi tume maweyani kana career women makoma na distractions binge muno maweyani kana advances ya aume na kitumini ke mundu ayaza kana tho ambete iliana ya mutwano ni kana ekia wa mono ikithia ni ya ku keep off naturally lakini ona huyo baba yangi na mume kwaza kana ona wiki itembetesu umane society ya thuki po mundu mukono ikite married you are married kana mbete ya mutwano na bado yuko kulie itakuwa lakini kwa kayungu kulie woni wiki itembete wirango lakini ndamikite bala ya mutwano yikiawa ikite chaki chaba katikati ni sino ile yona nye you are engaged meze kana make either be yuta unoju asiena mbete ile mwe ya kuikia bachani kicha katikati ile ya kuona nye you are engaged na be nengi kwase kwanza amethoye ngili miongwena ithia ya mutwano na kikia ba na wa misisi kweli yone ithia ya mutwano lakini yaze kana ona kutwika no kuikia mbetetesu au mme bado no mothi makamkuli lakini kwa makanisa mateki ya mbete wanawe mutwaya udatanite kwa mbete imwezi ke wasi awana ke thina wandike ile bau so ila wiki tatu ya mutwano kana ni awana ke dini wa page ya kana ube mavo asuma maandamano ma agency uno anomena kiwoyo kinge yulo maandamano asu na ini kila tono kulia no kwithiwe na mugo dini wa page ya katano ne kanisa wekulia serikali the maandamano ne meithwa kwa muthanyani wawone ikithi kana ni kwithiwa na mugo polisi maikana ma CNN ndi kwikethe ona wantola wakusiwe mwakani wangilile miongole na inya na indiki uno neni wa Kenya Conference of Catholic Bishops kana Bishop Makatoleki matongwewe ni Morris Mwatia, Anton Mweria na Philip Anyolo wa county ya Ilovi na ndi otu mawaso toni mumeithangoni kana ya the Daily Nation mabulanite na maoneni meki babukanyala mamini ekumwa kabindani ka twekwetela kana tukwikwatisia kwithia maandamano asu ni motwaiwa na no bobe na maubo ama mutongo wa chama cha DCP na Kinirigathi Gachagua ulo umini kwase kwi muthanyani wayo kana we are aware that millions were withdrawn this morning ni muthanyani wayo
Cheroyo from a bank in Upper Hill for mobilizing goons to unleash terror in Mount Kenya and Nairobi. Na asiati ainena isie mtoto wangu, like our daughters, our sons, please stay at home. Musienda nondo yu maandamano zoto no theme onethani mambo yu andola mekwithia mabuli na nuize roba kindu kila cha kusenyanikana wewe enenu onetha ba ikindu isi nitwonete gunzi yuma ibithukia kondo o siumanile ibitukie ntuno ni gunzi ibithukia kanisa kiu ni kindu chailete kutwonethia kana ethia bena maandamano meutwaiwe ni batone kapa ketha bena mubulano wa andu ala makutwaisia maandamano na kilingi isi ni kiu mundu tona kwithe na wendi wa kutwaisio maandamano mamuwa matena mundu maingi akakoma na mboleli kukethia no ngei wana kwa mali amwene nthi na ndu kumiwa tasima na ikanisa none uye mauma manaendie mabenete ando simo siendo siome bukoyo na nikindu kire cha kwa ila na indi kila cha koma chanikana kundu kumwene tu kuona maobisa ma polisi ombole lisiende na kwika maundu azumo ukethia maobisa ma polisi namo meo bau lakini maiko setana actually you mutongo yu wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ise kana kabindala kala meonena na amwe mama obisa ma polisi meweta kana ni manengwe meo ya kuike konye na maandamano mathukie mekalikilele ni kwithe iwi gunsi nsisiko kwa mavalanya na kitumini kiu onamo maobisa ma polisi bena wia wa amaandamano asuma katwa iwata ethia me controlled na ni batona kwithe bena guns Thini wa page ya thandatu na mauvo makoneti ya emergency na indi betweka na ndambuka cia President William Ruto ienda ni tena mawendi ala mendekane agency 2024 kimwe cha serikali kuolanga undu tuitumia ilovia kwanza ita ilite lakini president nake aendeye na kuthio kabandi ya Kenya na helicopters na nimbesa si utumika ethitwa ithi ndisianza bakuve kwa mwaini tuenda malele kana tatu na ukethia situmia mbesa mbingi imwe thina private jet na ukethia onani wa exceed budget ila wanengerwa ya State House na indi betwe kana kwena na mauvoa kiuke iendanetie na mawendekethio ma muika ivindane luma twa cia maandamano asuma mwaka ni wa 2024 na ndio kana president we mwene ni waumelile na cia ni wetikilana na mawendekethio ala me kuola gwa agency chambe ne kuola trips isu na kuolanga sindu ile itena pata kwa serikali lakini chicha si okay iwe ni chasi okay iwe amwe katwa mawoni ala manoni sunthino report imwe na sovetwe ni thanguo ya the standard ulwa the 6 month in the next 6 months katika miezi 6 ijayo mwanaiza kana president enta withi twena mitio ya kukengana na kaingi akengana in a broad daylight akozitio akakenga mwene nthi nondo yusi ndimo ila withitwa iweta kana ya sesi kwikika ni sikwikika na sindimo no ilo withitwa ya kana yikwi ajase si kwikika ni kwikika na ilo kwa kana yikeka uyono na sisi yikika na indi bekisese kimwe cha TV chose tena yu kithitwa kikunigela okela bandu bonde wa thani na makasisia kana kweli kiu ni cha kikie na ni kwatia kiende nesa ugo toilet either atia to ukethia ni accountable ni wa thani kindi yes ni wa isie ngeka ni toilet kwatia tukamana hii ni wekie etha wekie ni wekie kwanza ila hii na aika kitumi ni chao nika naye t-shirt lelo na service mpaka t-shirt nondo na siae imwe atongo imaitu ni mama twatha asiendo omezi nesa itoneka omezi nesa baina mbesa ibinda maybe kieta yitwelekelo nyumbani ni wa mwaka wa 2017 mutati aungama kitani na hatu atha maundu tika mukolya mokolyo MCA na watu okeka na okeka ukaumya mbesa basi yakwika na MCA ndena kinando etha MP ni twisimu kwata around 150 million isu itona kwika hata ukethia NND nimeukwata visa wako kwita wa kuput an image ukethia ni twisimu NND million yumwe woto na kwika hata mukreatie mutabie etha ni kwinza for example watu waza nwete kigo etha ni million yumwe nuto na kwenza ndobo uyu ni we mwene ndo to na kuelewa nondo andwa atongo ya ainge maito mona ila twaweta mbesa isu cia millions kana billions mwene ndende kuelewa
ewana ni mbesa mbingi muno na bwo matukengea yumwene nthi kindu chambe bikie na kuiva na oibita ati kabindani kala atetia kana na siasa mekumia mawatho mo kana mekwathana sindu nimambie kosa ukeke yako ikiwa nta accounting after 6 months otondo yunise mwene nthi no yebieti undu bana bautene na yukindu kingi yando nimende na kumana bu ela onene ya MCA atomo bicha maendeleo ba we wao MP ni cha undu tenete yesi MCA woka akakwe mwanza kwanga sobethi okay no asobethi kwisila county yes lakini belelu ka ukethia kindu cha mbelelu ni wa national government you ona MCA yuka kwathana yasi asa kuwake kana keka no we wa mana no mwene nthundu ona lelu sui muthuku ayetikila itabe lelu mwe ko yakwite kwa umete kitwi wendete mutumu lelu sumbite twikura MP ayuka yasi akekithia lelu sunu wa silver lakini lelu sunu wa the national government MCA mwene na ayuka yasi mwanza kwateka kwata nanganya kwikithia lakini andosu maino otonywa kusovethia ulelu inde riba page 6 thangoni ya the Daily Nation tukomana na maovo ma President Dr. William Ruto na ula kutetea pengele imwe kana idundu imwe ya finance bill na ile minute na kupitukithwa yasekana alame umebua maino manywa kuyana yulu akile kibo na nene ya yulu wa kotulo nendekethetwe kana lo kwasia amwe matongo ingalikoni otete inoleana na ni wa simu na mitumba na land rates anavikiana kwa siati to address concerns raised by returning travelers and members of the diaspora kiuni kimwe yasekana ni wongelile duty free allowances ndo ile ayu the duty free yando ala mekumandesi yanza be yana kilungu kila methe amanengetwe jasindu lato wasindu ila mekukanasio yase nongelele kuma silingi 39 nginya maneli na 33 na yasekana pe na ndumethi tumeitwa ise propaganda ite sia uwo yuluwa finance bill na finance bill yake yasekana ya kumutethese mwene ndo kwati munini asante muthenya ni wayo ni wiki yesa hii finance bill yesu ya mwaka no wa 2023 yuni muyao nwambia utumika na indi atongo imanga kwa ule manasi yae kila kibope maundu mabithanie pau deni wa finance bill na icho mana tetea mono na nengi ndoke yambio thuko matone masama itwe mathala nthi wa page ya kenda mavome asikana mbunge ne biru CM ya wa National Cyber Security Agency Order 2026 isu yenda kusovya nzama yemwanele ketha ikunikila undu wa Kenya no utumia mitandao na ne petwe kana ni batoneka ikatomeka na ita yutelekelo nyivani wa mwaka wa 2017 ni batoneka serikali ikambia kwithuki ya maoneni maku ikambia kunikila kiloko ika mitandao ni amikomo kanilie na itumika nai kisiasa na inde tweminane kana page 10 thangoni ya the Daily Nation na ula unae ndizite kwa mwito lo nai kana trimwito la nai umiwe kwa kupeseneta account ilovi asiayobo ni senator account ilovi Edwin Sifuna itina wa kungubulwa kuma chamani cha ODM tamwandiki manene asaka na bado vo na nukwithe kotini by the kuleana na mwamulo wa kana kumwe kwake chamani cha ODM amesema bado ako. Asante. Ndio wa page ya 10 ya The Standard koti kumuthenya ni wayo ni mind yake kisioni cha Shakahola na kwa Bizarro kula ene mabikie kwa kwa wingi ungua Mutavania Paul Mackenzie na indi koti usu wendie ni kana withie ni wona yo ni chao kila chaende ye wone kulando mabukuiwe ndawe anu matialete kuumanena ni namo na kuendea na umanda ukose yulu ikoni yu balando mbe wa mana atano mati weni thayo katuni kwa mwandika The Standard kendeni wa page ya 10 na ile na nakasisia nesa niona kavyata kasoletwe ni president na indi asoletwe kiwanzani cha Mubela bena neti goalkeeper na ageki ambaka already ni mubunge mbao idatu imweni ya scandals ingine ya U-turns na ingine ya missteps na indi akas thank God I'm not etawakia stama and this is Africa one kwa tani goalkeeper na hii Africa ile tiko lasia onateka pungwa siana
ende katuli kamanya no muthike page 13 kona nitie mundu usole twathia minister muveano wa maundu ma witivanthe ya Kenya Aden Duale na yuko na nitie hainena utebe na kibo chona nitie kwako kwa kami kwita muthanga ku suni mwako wende na yu kibo kichandikite Ebola Quarantine Facility Laikipia Project America First funded by Trump nangalikwa ningi na kwa Trump tukamwona asi hichote ekite nita headphones na you uno minister no muveano wa maundu ma witi akase I can't unsee the court orders na ndito kunenia Trump ulona ni kama unapigia buzi gitaa ndo lo kunenia na ngenda kuigwa no kunikita mato neyo nengi nda ikaigwa ni koti wase ni vinda yambe lakini court order yatiwe yo kwa kweli ni kuatiwa that is no kiende na kwa na ne chatu ikie kiunga muhimu yobe na mawendi yangi mau itina wa a project inondo ino kulela Kenya meikulia niki president witu etikele tuete we awo maembola mandi ya America niki kitaseugwa ku DRC kana Uganda kula kwina uwusu nikana chambe otethia ku nikichakwe kula kutena uwu na andu makuwe meno uwu maetoko sawa kiokoni futikira ndaka miongo 3 na ile mathangwano woso kesomea maubo wasu kwa olikunye nitwa Salisha Beti wambua tenda nesa na kwa nitwa Robert Mutuko saa ile twetha twikwatiana na mweni witu la ni muimi kuma salama kaunti ya Makueni tomathe we atethekete hata ni kuima wimi wa kusuvia ma withu loko kwao yute kwatiania na mundu Papa Kizito mundu ya Mombe na Mwaito Grace dini wa Motongo FM Salucha tomathe maendesi chao asante.